Dan mang kemana Ran? iya kan ada minyak orang Minyak naon gitu tak? minyak di Sumba wa ubar emang gitu untuk lain Nya teh. iya kayak bisa jangan ubar na Nu bener. bener Kumahakeun gitu. dioleskeun cenah Mana coba ngasaan? Pangbalurkeun ieu kumana ya? eta lah anda koyona Dagang. naon bang kitu walawan koyo teh Kumaha tuh? dia kurang Ayo. Nyeri aturan siapa tuh kira-kira yang teh? kan bae pandrek di ubaran mang Sok. Buru atuh balurkeun buru. Aduh. tungguan emang 5 menit Cager moal. mau amangan herang Audio cek. Action. Itu kemana ya pangbalurkeun? bunga lah tuh koyo na oh ini On. Oke. Cek. Action. iya minyak Jika ada merek, ya minyak gitu. iya Balikannya di punten. Kan. Awas jangan ke sini. Balikan. Son. Yuk, 1, 2. Sound oke. Cek. Action. Action. Ngomong mati cici gua. Kan bae pandrek di ubaran. orang apa ngomong Begini. Kan bae pandrek di ubaran gitu. Cek. Action. kan bae pandrek di ubaran Masuk. Buru atuh balurkeun buru. banyak teuing Audio cek. Oke. Action. tungguan emang 5 menit Cager. mau herang Lu bari lupat maneh. Son. Cek. Action. mau amangan herang Acan dong. Kagak sih goblok. Son. Cek. Action. Cager moal. mau amangan herang Aing gawean deui wae ku budak.